Katanat Puli Puthi hadian bakalayo ekijindawa nakaseng Megalia SSA Schools Association. Kalaban kre ekijinat baro ban terwa syaka sorkar ekijindawa jongkani kaseng kinuhikai school SSA. Terkum ke khubor balayo na Vijay Kumar Mantri, Commissioner and Secretary Katanat Puli Puthi, laong baya kini kijingdawa jongka MSSA SA, enra syaka jingyalang ka kunhun menteri, cabinet meeting, haka shipau tarik kelalun kot arhajar arpusan, kaban raikut ban penskam kam mekino hikai SSA, ban thung kam thamai bat yaki kendon kebaya day bat kajing pendap yaka dialet. Ika jingi kendo malai jungi, bati akan ika meeting la chair dau commissioner and secretary jong ka education department is Vijay Kumar Menteri, haka jingi don lang jong is secretary ka education department is Amrus Marak, kumjuru di director jong ka school education and literacy is Swami Tembe, pat haka jingi don lang i deputy state project director is Andrew Wadri. Te kabanong ko nga nakaliang jongi matagasngi ngila summit Syaka government lengpau commissioner secretary haga baidai bat ki tu ki lightly ki rai ki bangila shimmenin haga general meeting ki bangila panlong hante hapo madan student kabanongkong kita kira ki long ba base mo ya ka constructive discussion ka bangila yo ban yeshong baru honorable education minister hal country trik jong plai October jong tausnem pada hak jingi kendo jongi baru honorable chief minister Sarkon Ratke sangma hak art pratik jong plai October jong tausnem pada hakini ki agri ki meeting meeting ke Banongkong ke Katratrik jong November arja aposau pat ke meeting ke Baar South Ring December arja aposau menin ngila shim ya karai kumto ban withdraw ya ka propose agitation jongi bat ban continue ya ka dialogues bat ka sorkar dia ka bai dai bat kan ni ka point number 1 nakaliang jong commissioner secretary ula pediang so bahaya kani ula penpau ro ya ka jingkemen ke bangi nakaliang jong kino hikai SSA ngila shim ya karai ban withdraw ya ka propose agitation but ban continue ya ka discussion ke baar ke bangila ai jingmut ba kidai ban exam na ka ban pass ya ka Meghalaya teachers eligibility test ne ke MTET ya baro kitu kino hikai SSA ki bala don lupa haka kam ni ki ba join hal ne shwa ka chitri ku na Julai arajar arpho na lor katu ki ba kila exam ya kitu ki ba join on or before 23rd August 2010 dah kapai dai bat kani nakaliang jongkiru kila ong ba the government will be very happy if there is no conflicts between the law and order but kapai dai bat kani nakaliang jong commissioner secretary ulo ong ba the department kan seek ya ka legal points of view now advocate general and in the next meeting unsa inform pan yangi hakabai dai bat kani ka pentra but he inform us very means kalong syai bau bala betib ini ba da kamdon kanu kajingthut ha ka bai dei bat ka legal aspect na kaliang jong ka government kalong very happy ban exam ya baro no hikai SSA ki bala join ha la ni shwa ka chitri gubna Julai arjar arpho kumbala penmi notification da ka sorkar ba ka MTET kan long mandatory nado ka chitri gubna Julai arjar arpho shaneng kila penkre ya ka details action plan mau bat kila peniru yang ini mentah kabai dai bat kani ka action plan but the same action plan kin present probably haka shipotrik jong pada January arjar apusan syaka sorkar bat ila penting bah haka shipotrik January arjar apusan kin sadon lang ro ki cabinet minister but ya kani ka action plan kin sa present hakmat jongka sorkar na kanta banyo ya ka jingmenjor ban ya syakmat hakabai dai bat ki sinjam nak benta ban wanra ya ka job security nak benta ka service jongki nong hikai SSA ka baar pat ka bana kaliang jong ila yetu hangi ba very soon probably for the next 2 to 3 weeks time nakaliang jong ka education department kan penmi ya advertisement hakabai dai bat niki bahkan post kumbala pentip dau honorable education minister hakiniki kingersengi bat ka basotenan mandakasngi ila pentip by kitu kinong hikai ki papas ya ka dilet diploma in elementary education na ka NIOS ka batch 2017-19 kiniki online dilet course ya kituro ka government kala shim ya karai ban consider yaki ban ailat yaki bakidla ban apply ya kini ki post ki ba ka government kansa advertise
but na lor kan ni kin hap ro ban pass ya ka MTET exam ban yang sarkar ban constitute no ya ka empower committee the almost ki members ki baidon mendakas ngi la agree mo bandon kan ka empower committee but kum juro nakaliang jong commissioner secretary ula sengaja hap ya kani berhak bai de bat kani ka benta ula ong ba unsa take up ya kani ka matter with the competent authority but unsa pentipat yangi haka meeting ke ba unsa court shen hakini ki benai ki bansa one kita ki bahaka bai de bat kini ki kirai ki bangila shim menin te kebar ki blaya dan lang bat ni sini kani nakliang jui so komen si kadi kani si bamantang nama kani ka meeting ke basau bat ka department aswa ba ka department kan konkret ya ka kan projek kan konkret ya ka proposal siapa government ke ban kuma menilai itu ba ka kabinet mansong hau 10 jong Januari tinggi so komen si bone balong ki sibut ba nilayo benekran kani si bat ke ba nakliang ka department kadon na banta persoi kala persolang kani kasngi bat nakliang jungiru ngi sukmen sibun na banta kini ke baro nomor khamtam le ya ka ke ka bangilayo akani ka singi ka jipetip kalau ba nakliang ha ka bidi bat kani ka lolot ke relaxation menta ka jikmen ngi ki nang kai kalau ha ka bidi bat kaji reverse no ya ka verdict do Supreme Court ha ka bakal alat yang ya ki noi kai ki ba le na US dilet na kan US magila man apiar biang sa kibai patki recruitment kan ir bari kuwi kalat kalti ke ban yarap ikinon kai bat kum juru ga sarkar banang peluna susu yaki noi kai sisi te kan ir ke singi ke bangin in kibidenti bangin up hadin jongka kabinet na kaliang jongka department kalau ong bukan khot yang ni hadin jongka kabinet tingin siok banyak keren re ke ka presentation ke ka jing ai ai presentation jongka department ni na kaliang jungi ku ka asyun ina dokumen sikat de bat ngibur ko jingkerpat sa ka sarkar ba kumanglay igni sistem badep ba sarkar ka susim tangga ktin ka kam judon ya kan ti pemerintah ngi nak liang jungi ka asun jungiru ngi kerpat ya government ba kan simno ya kesenjam ba dak no ka ngi kwa ba i kan no kesenjam ka ba sarkar kan le kan sim ba kan sukut tang haki jingtho an teng jing kran ki juga te dakani ya ka department ni ai ka jing songu ba nak liang ki officer baro nak liang jong state project director nak liang jong commissioner secretary bar kumjuru secretary jong education ki balaya ki khialem na banta jing kai ki balaya ulem swa bagin present ya kani saka kabinet ting ai kublei ki kumju bat ni kerban ba ka ka baka sarkar ka chin kharai kan long lem na banta ka ji bhaji miat ba ka ji biang jong ki kai SSC baro nakalian juga kunci for teachers di bagi lai som penting lang mentala ka legacy ka ba di bala khat ini nak minta banyak discuss soal isu fair dari jungi apa dia balang alai kalau isu fair dari kai kumbangila dia discuss lang dengan pada SSA teachers kaju ini ka points kemat di bagi lai keren lang ada yang disulung batang ini tepat ekonomi kai di bawah itu sistem parlimen ya ka MTET nangi perkara apa nomor ba kemang ini osno mentadisi nanti yang jom di officer ini kena mana kami ini ba there will be a special MTET kamar sukan kanduna perkara apa nanti yang jom for teachers ya IMC ya para kai itu komsim parlimen pendap semua bahan pendap. Semua pada nak kalian juga demand jungi good teachers. Kabangin abu menakali ba kinsko ka sarkar kan subah ban ai ingi segi personal account jungi ya ka salary ko pada man lau penai. Tekumta nak kalian jong service kumar menai la ba we are still under working collecting data hello jungi for teachers but we will kai. So therefore this will be definitely in I today kakun demand jadi for teachers but they have group bade banne te nak tak tahu nisa ni pediang ya kan but ngin sia akli nanti terpat lagi di parang ni kairu bikin ya sya Allah kan ni dengan sayo aku kan tang kini ke bang ila ekran kumai ila ekran lang bat ki SSA ki jugi ki point ki jugi ki mat
kembali lagi discuss lang, ban nilai Krishan ro, ya empowerment committee, kumbalawara anak SSA, nilai Krishan lang, klang bakal kam kan lang kapag kalway. Kita,